Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Putra Tagib. Saya mau jalan-jalan ke Sendang Biru ya. Ikutin terus keseruan saya di Sendang Biru. Oke? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, siap. Matur nuwun. Sih nanti kalau memasuki area pasar kan langsung dipakai maskernya gitu. Oh iya, siap. Makasih Pak ya. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kita sudah sampai di lokasi parkir Sendang Biru ya teman-teman. Nah, ini kios ikan nelayan. Jadi di sini itu dijual berbagai macam hasil laut ya. Kita masuk ya teman-teman habis ini ya, ke dalam ya. Ayo kita masuk teman-teman ke dalam. Kios ikan nelayan. Ini ada peresmiannya, diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti ya, tanggal 5 Februari 2019. Oke, kita masuk teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi pasar ikan ya, yang ada di Sendang Biru. Ayo kita coba lihat-lihat ya teman-teman. Ini ikannya segar-segar teman-teman. Tinggal pilih ya, macam-macam jenis ikan. Macam-macam banyak ikan, tinggal pilih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Kita lanjutkan ke pelabuhan ya. Kita pakai masker ya, social distancing. Jadi di samping ada tempat pasar ikan, kita bisa juga ke pelabuhan ya teman-teman ya. Ada pelabuhannya. Ini salah satu tempat tujuan wisata juga. Di samping pasar, ada pasar ikannya, ini ada pelabuhannya. Ini juga menarik sih untuk beberapa wisatawan ya, untuk melihat pelabuhannya. Ini kita lihatkan pelabuhannya ya. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Jadi seperti ini teman-teman, kondisi atau suasana pelabuhan Sendang Biru. Ini banyak kapal yang berlabuh ya istilahnya, merapat ya di pelabuhan ya. Banyak kapal-kapal, perahu atau kapal ya kita sebutnya ya. Kalau kecil itu ya kapal nelayan. Oke, coba kita ke sana. Banyak yang mancing juga ternyata teman-teman di sini. Nah, itu banyak yang mancing teman-teman. Nah, mancing di pelabuhan. Oke, kita coba ke dermaganya. Jadi kita coba masuk ke sana ya. Banyak yang mancing ya teman-teman. Banyak ikannya berarti. Dapat Pak? Kecil-kecil. Jadi seneng di sini. Sambil rekreasi, sambil mancing. Mancing mania mantap Pak. Oke teman-teman, kita ke sana ya. Malah banyak di sini teman-teman. Pada mancing semua. Ini di pinggir Pak. Di pinggir dermaga ini mancing semua ternyata.
Ini dermaganya ya. Ada musola juga di sini teman-teman. Jadi yang muslim bisa sholat di sini. Jauh Pak? Monggo. Untuk musola ini di samping persis tempat pasar ikannya. Nah, ini parkiran tadi ya teman-teman ya. Parkiran depan tempat penjualan ikan. Hujan teman-teman. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ke pasar ikan Sendang Biru. Jangan lupa ikutin video-video saya berikutnya. Tak lupa pula subscribe, like, and share ya. See you. Jangan lupa pakai masker. Oke, kita lanjut ya guys ya. Kita lanjut pulang.